Pamirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem sareng tim saking Mekudang-Kudang Bage rajek nureksain ring sejroning kebakaran lahan kering lereng Gunung Agung. Kantos makin asap mewah api sampun nyansan padam. Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawo Mausang, pai ketandani kantun rajek nureksain ring kuentenan kebakaran lahan kering. Pai ketandani rajek nureksain ring kahanani mangkin ring Gunung Agung saking pura pengubengan besake. Arimbawo Mausang anutin saking seselesane kelaksanayang kantun kepanggi sawetaron 6 kena titik asap ring puncak. Nanging pai ketandani nenten sida ngelanturang nureksain kebakaran mawinan pengrauh sasi sani nenten becik. BPBD Karangasem memperkanti sarang polisi resort Besake tur manggih wantah hasiki titik asap. Hasil koordinasi sarang Sekdes Desa Besake sawetara galah semeng ring puncak kanton kepanggi tetiga titik asap tur asap kauningin sampun nyansan ngidikang. Yening kebakaran ngejimbarang kepasti kayang wenten pawohan sangkaning angin barat. Ngenenin kewentenan lahan sane kebakar Arimbawo Mausang kantos mangkin jimbar kebakaran lahan ring lereng Gunung Agung sampun 115 hektar dan ingap tiang angine ageng mangda api saywakti sida padem tur kebakaran nenten sayang limbak. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.